Pamirsa ngranjing gala sawetara ngelintangin lebaran arus balik ring pelabuhan Gilimanuk sampun sayan rame. Akehan rau saking pemudik sani sampun ngawit mepari krame, sani ngawinang budal ring gala penguntat wuku nilintang. Pemeriksaan kependudukan Komargiang ring pos KTP area terminal Gilimanuk. Ya diastun kahanannya rame, nanging ketarkayang durung samian anggel sani medal saking Bali, ring arus mudik sani lintang sampun muali. Sili tunggil petugas Dinas Dukcapil Kabupaten Jembrana Iketu Suksma Negara Mausang, kahanane inucap nenten je puncak arus balik. Pengrauh pemudik sani muali inucap manut dane nenten banget rame. Ketarkayang puncak arus balik memargi ring tanggal kalidase April warsa kali tali 24. Petugas sani sayaga ring pos pemeriksaan KTP rau saking gabungan TNI, Polri, Satpol PP, miwah Linmas, sareng 6 diri petugas Dukcapil. Rumasuk ritat kala galah puncak arus balik karencanayang kuantu saking petugas Provinsi Bali. Ring pemargin panureksan inucap petugas nureksain KTP majang pemudik sani nenten makte KTP mangdane maduwe penjamin turmaning alasan muali ke Bali. Sekadi perusahaan utawi krama Bali, lianan punika anutin data ASDP cabang Ketapang, nyinayang arus balik saking pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk sampun ngelimbak daweg tanggal 11 April, kantos 12 April sampun kauningin wenten langkungan status talian diri penumpang miwah pejalan kaki, roras talian unit kendaraan roda 2, sahat lulas talian unit kendaraan roda 4, bus miwah truk, sanis sampun nyebrang. Sili tunggil pemudik Hendi saking Banyuwangi, muali ring panguntat uku nelintang, santukan ring pengawit uku, sampun ngawit mekarya. Katahnyane, sampun ngawit meswagine ring wukune mangkin. Surya Dharma Bali Pos Nguningayang.